Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Biz Japalak Una bazarına geldik. Bugün günge 31 dekabr 2023 yıl. 2023 yıldan akırkı günü, akırkı bazarı. Anda mesela biz adattağıda iyisi var. Bağısı жазылған unalar bilen sizler tanıştırabız. Honda CR-V 2004 yıl eken 2 объем. Bağısı $10.500 eken. Жаңачылдык арзандатуу бар дейт. Telefon номери көрсөтүлгөн. Абалы жакшы. Көрсөңүздөр болот. Camry. Optima var. Kia Optima. Kia Optima var eken bul жерде. Так, 2020 жыл кен 2-4 объем. Telefon номері 556 менен 009010 екен. Бағасы қанша екен? $14.500. $14.500. Левый руль, автомат коробка. Авалы өте жақшы. Салондары тап-таза интерьері. Қызыққандар көрсөтүлгөн. Номерге чалсаңыздар болот. Оформление болду деген? Же болгон ба? Растаможка болгон, а? Растаможка болгон боюнча экен оформление кылып аласыздар. Ушул номерге чалыңыздар. 0509 132300 деген да номери бар экен. Кызыккандар чалыңыздар, келгенине 20 күн эле болуптур. Свежий перегон, чанага. Optima. Мына ушундай базар достор, кийинки унааларды көрөбүз. Баасы жазылбаган унааларды тартпайбыз деп келишкенбиз биз. Договорная дейт. Ford бар экен бул жерде. Ford унасы 2010 жылы чыгарылган 1.8 объем. Телефон номери 53 менен 66 74 14. Assalamu alaikum. Бағасы қанша екен? 460 миң. Левый руль механика. Салоны шундай таптаза. Интерьері қызыққандар телефон номерге чалыңыздар. Ford автоунасы. Бұл болса Mercedes S203 екен, 2003 жылғы 1.8 объем 420 миң дейді. 420 миң сом екен. Сешка. Шундай автоуналар бар екен. Булгары салон. Электропакет, автомат коробка, полная комплектация, комплектациясы классик окуйт. Көрөсүздөр, телефон номерине байланышыңыздар. Биз четинен чыккан унааны тартып кете беребиз. Бағасы көрсөтүлгөн болсо болду. Газ, бензин дейт. Бул жерде степ сурагандарга. Honda степ бар экен, 2005 жылкы. Бағасы $10.500 экен. Телефон номери көрсөтүлгөн. Свет белый жемчуг. Белый жемчуг. $10.500 дейт. салоны
Bari taza. Qiziqqanlar, çalыңыздар, kemi var, baylanışıp, bağlaşıp alsanızlar bo'ladi. Keyingi avtomobilimiz bu Honda. ...2003 yılғы 2 объем ekan, gaz benzin, bahası 670 ming so'm, bez вложения deydi, 774 92 14 94, 670 ming ekan. Levый rul, mexanika. Ko'rsanizlar bo'ladi. Так. Бұл жерде Toyota 4Runner бар екен. Отличное состояние дейді. 2003 жылғы 3 объем. Бағасы $12.500 дейді. 706 менен 469 445 деген номерде. Toyota. Salonda açın, salonda. Salonları. Highlander'den içi bu. 2014'ten beri bir hacayminete. Elektropaket, avtomat коробка, levый rul. Ақ түстегі bulgarı salon. Salonu taza. Highlander izlegenler baylanışınızlar. Toyota Corolla Batkenski 2006 жылғы 1.6 объем дейді. Бағасы $6.800 екен. Admin minivenge бар екен. Қызыққандар телефон номеріне çalыңыздар. Corolla izlegenler болса minivenge admin қылады екен. Бұл жерде Қытайдың унасы келіптір. Атын білбейм. Қапы болбайсыздар. Продается срочно дейді. Электромобиль 2018 жылғы. Телефон номері 553 менен 282 282. Ассаламу алейкум. Бағасы қанша екен? Басы 750. 750 миң сом. 750 миң сом электромобиль. Қанша километр екен? 300 километр. 300 километр жүреді екен. 300 километр жүреді екен. Бұл артқы орындықтары. Кішкенекей болса да багаждағы бар. 4 терезесінің электропакет, компактный, кичинекей, экономичный электромобиль. Mercedes-Benz S-Class 500. 2003 жылғы японец дейді. 3 объем екен. Отличное состояние без вложений. 707 менен 410048 деген номерде екен. Ассаламу алейкум. Бағасы қанша екен? 840. 840 миң сом. Аха. Японец бағасы 840 миң сом екен. Белый жемчуг. S500. Toyota Camry 2017 жылғы 2.5 объем гибрид. Телефон номері 21 менен 136759 деген номер екен. Ассаламу алейкум. Бағасы қанша екен? 17 миң доллар. 17 миң доллар. Бұл да белый жемчуг. Camry XLE
Honda CR-V 2002 жылғы 4VD дейді, 2 объем. 830 миң сом екен. Телефон номері көрсетілген. 707 менен 75 05 00. 830 миң сом. Бағасы жазылу екен. Lexus RX 350 қара түсті. Так, 2007 жылғы екен, 3.5 объем. Бағасы $16.000. Телефон номерлері көрсетілген. RX 350 дегендер çalsаңыздар болады. Бұл дағы Lexus RX 330 бұл, 3 объем, $14.500. Екі бір адамды қоқшайды, телефон номерлері дерлік оқшош. Toyota 2017 жылғы 2.5 объем, $15.000. 706 менен 0975 08. Левый руль, автомат коробка, Tiptronic XSE деген модели Camry'nin. Бұл жерде Mercedes бар екен. 2000 жылғы 4.3 объем, бағасы 680 миң сом. Телефон номерлері көрсетілген. Автомат коробка, Bulgari салон. S-класс, S500, 4.7 объем. SsangYong, Қытайдың автоунасы. 2017 жылғы 1.6 объем дейді, $11.500. 707 менен 79 72 67 деген номер. SsangYong Tivoli дейді. $11.500. Қардашлары болса çalабыз. Mercedes-Benz 98 жылғы 2 объем. Телефон номерлері көрсетілген. Assalamu alaikum. Бағасы қанша екен? 500 кәм бар. 500 кәмі бар. 4 өтің электропакет екен, а? Механика. Аха. 500 кәмі бар дейді. 2 объемдағы S-класс, Сешка. Ford Fox 2007 жылғы 1.6 объем, 360 миң сом дейді. Телефон номерін көрсеттік. Механика, левый руль. Ford Fox 360 миң сом, город Ош. Toyota Corolla автоунасы бар екен бұл жерде, достар. 03 дейді, Баткенский. Toyota Corolla Verso 2003 жылғы компакт вен. Левый руль, 1.8 объем, бензин, машина зыңқ дейді. Пробег 248 миң километр жүрген екен. Телефон номері көрсетіліп тұр. Левый руль, механика, 5 ступка. Бағасы қанша екен? 650 миң сом, электропакет. 650 миң сом дейді. Estima 2003 жылғы 2.4 объем, газ, бензин. Телефон номері көрсетілген. Салоны таза. Бағасы қанша екен? 680. 680 миң. Кәмі бар, а? Варианттары? Вариант жоқ, только наличка. Toyota Estima. Люк бар екен. Орская область. Opel маркасындағы автоуна бар екен бұл жерде. Opel Corsa
Modeli Opel Corsa ekan. Qara svetda. 2006-yilgi. Bosi 350 ming so'm, obyomi 1.3 ekan. Telefon nomeri 0558 10 24 48 degan nomer ekan. Ko'rinmay qolibdir, o'shaning uchun. Avtomat, levый rul. Mashina avtouna bor ekan. Honda Civic 2007-yilgi 1.4 obyomi 645 ming so'm deydi. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Civic'ni yaxshi ko'rgandir. Toyota Camry 2007-yilgi 2.4 obyom ekan. Bosi 850 ming so'm deydi. 772 25 96 96 degan nomerga chaladi ekansizlar. Levый rul, avtomat коробка, robot. Серебристый светте 04 Жаллабаттагы. Honda Elysion 06 Osh oblasti satıladi ekan. 2004-yilgi 2.4 obyomi 750 ming so'm ekan. 551 menen 67 0009 degan nomerde. Правый руль, avtomat коробка, белый жемчуг түсі. Mashunda avtouna bor ekan. Toyota Camry 2005-yilgi 2.4 obyom, gaz benzin deydi. $9500. 32 16 10 degan nomer. Передний пассажирский тонировка, автомат коробка. Shunday Camry var ekan. Hyundai Solaris российский nomerdagi avtouna satıladi ekan. 2013-yilgi 1.6 obyom, bosi 450 ming so'm deydi. Probek 518 ming yuribdir. 0221 08 61 13 deydi. Bosi 450 ming so'm ekan. Solaris Rossiyada taksi qilgan ekan. 518 ming kilometr yurib qo'yibdir. Mazda 2000-yil ekan, 1.8 obyom, bosi 280 ming so'm deydi. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Levый rul, mexanika, pit-stopka. Rossiya nomerinde. Mazda avtounasi satıladi ekan, 280 ming so'm. Toyota Ipson 2003-yilgi 2.4 obyom, bosi 560 ming so'm. Telefon nomerlari ko'rib oldingizlar. Правый rul, avtomat коробка. Ipson Armeniya nomerinde ekan, qora tusda. Salonu gördüңүздөр. Toyota Corolla avtounasi satıladi ekan dostlar. 2003-yilda chiqarilgan 1.6 obyom deydi. Probeg 254 ming kilometr yuribdir. Bosi 600 ming so'm. Telefon nomerlari ko'rsatildi. Toyota East 4 sifralı nomerde ekan. Bu avtounamiz 2003-yilda chiqarilgan 1.5 obyom, bosi 580 ming so'm. Правый rul, avtomat коробка. Honda Odyssey var ekan. Benzin gaz deydi. 2000-yilda 3.5 obyom, bosi 650 ming so'm ekan. Bosi 650 ming so'm. Levый rul, avtomat коробка. Döngülüktörü
Döngülüktörü değillik jarabayt. Вообще döngülük kalgan emes. Bul jerde dağı Odyssey var ekan. 06 Oşo bulasты. Bul 2001 yıl ekan 3.5 объем 620 ming so'm deydi. 555 menen 75 26 00 degan nomeriga çalıp so'rasangizdar bo'ladi. Bu 620 ming so'm. Levый руль. Avtomat коробка. Mercedes-Benz W176 kuzov A klass ekan 2016 yıl avtomat 1.6 объем deydi, full option. Bağısı 17.000 dolar ekan. Yo'q, 1.6 объем ekan. 1.6 объем ekan, levый rul, avtomat. Salonu kojinniy, yozilibdir. 17.000 dolar deydi. A200. Honda Accord var ekan bu jerde. 2017 yılki 2.4 объем, bağısı 19.000 dolar ekan. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Передний тонировка. Белый жемчуг. Honda Accord. BMW 330 2020 yılı çıkarılgan. 2 объем twin turbo deydi. Bağısı 38.500 dolar ekan. Родной краска. Pробeg 13.000 kilometr жүрüptür. Telefon nomeri 555 menen 43 43 39. Levый rul, avtomat. Bunday absolutna qap-qara tusdagi avtouna ekan 330 BMW. BMW suyucuları 38.500 dolar. Hyundai Avante. Ak tusdagi Hyundai Avante satıladı ekan 2018 yılki 1.6 объем, bağısı 11.500 dolar. 551 menen 50-50-25 degan nomeriga qayrilsаңыздар, bağlaşıp, kemin süylöşüp alsanızlar bo'ladi. Hyundai Avante avtounası. Honda Jazz 2008 yılki 1.5 объем, передний тонировка. Jazz avtounası, bağısını sorayız. Assalomu alaykum. Bağısı qancha ekan? 11.500 dolar. Mexanika, ha? Avtomat mı? Avtomat. Salon doğru taze ekan. 11.500 dolar deydi. Hyundai Grandeur avtounası satıladı. 2018 yılki 2.4 объем, benzin свежий перегон deydi. Bağısı 19.500 dolar. 554 700 362 degan nomeriga çalıp kengiri ma'lumot alsanızlar bo'ladi. 19.500 dolar ekan. Hyundai Sonata avtounası satıladı. 2019 yılki 2 объем gaz deydi. 17.000 dolar ekan. Telefon nomerleri 88 0030 554 menen. Levый rul. Коробка кнопочный ekan. Hyundai Sonata 17.000 dolar. 06 Oşo bulastı'nın nomeri. Satıladı ekan. 2019 yılki 2 объем benzin deydi. Telefon nomerleri ko'rsatilgan. Assalomu alaykum. Bağısı qancha ekan?
17 000 dollar. Elektropakет. Коробка механикава. Автомат ekan, ha? Автомат коробка. Renault Kaleos. Renault Kaleos. Salonu onday jasalib turatayin. Bulgari salon. Sonunu jasaptır. $17 000 stoyit. Sanyong Rexton avtounasi sotiladigan 2019 yilgi EKK turbo dizelli. Bahası $23 559 880 880. Свежий из Кореи deydi. Левый руль, автомат коробка. Полная комплектация. Rexton. Qiziqqanlar telefon nomerini baylanışınızdır. $23 500.